umugabane wa Afurika twabuze urubuga rw'imikino bazaturega mumenye aho turi mutazaturega ngo ntitwabahayeho uburenganzira bwabo radiyo ni yabo naho rero ni RBA Sports and Entertainment tujyane arikoga ikintu cya mbere cyabaye ijoro ryakeye nuko igihugu cya Nigeria cyahamije 100% ko umupira mu gihe abantu biteguye bashobora kuba bahindura uko abantu basanzwe bafata ibintu. Nigeria yatangiranye igitego mu minota 5 ya mbere rwose cyari cyamaze kuboneka ahubwo nta nubwo 5 yari yakuzuye. 3 Nigeria yari itsinze igitego. Bihita birema mu bantu ikintu cyo kuvuga ngo ahangaha ntacyo kubaza birarangiye Nigeria igiye kunyagira. Ubwo itsinzi cya mbere hakiri kare Kongo igiye gufungura Nigeria ifungure noneho ko batakana Nigeria irahita yataka abantu bakubiti barangiza. Okay. Ikintu cya mbere cyatweretse ko Nigeria ari ikipe ifite amazina ariko idafite umukino ukanganye n'uburyo byoroheye Kongo gukora reaction muri Nigeria. Buriya ikintu cya mbere mu mupira kikwereka ko opponent akomeye n'uburyo nyuma yo kuba gutsinze abasha kurema ubundi buryo nanone bumuha kugutsinda mbere yuko utekereza kumutsinda. Nango Kongo yatsinzwe ku munota wa gatatu kwa 32 yari yishyuye bivuga ngo byatwaye iminota 29 ariko muri iyo minota hagati y'umunota wa gatatu n'umunota wa 32 kugera Kongo itsinze igitego Nigeria yabonye chance imwe y'undi mupira Ademola Lookman yazamukanye yanga kupasa Victor Osimhen byanamubabaje cyane yaramukankamira awugarura inyuma gato muri surface abakinnyi ba Nigeria babiri barawusiganira Kongo irawukliyaringa. Bivuga ngo nujya no kureba n'uburyo bw'imikinire buryo bwo mu kibuga bw'imikinire muri match nyirizina Kongo yari kurusha Nigeria kuko na possession Kongo yagize 54 Nigeria igira 46. Kongo yaremye uburyo 12 harimo uburyo bw'amashot 8 batemwe izamu direct hanyuma Nigeria yirema uburyo bune ujyanyije 12 bwa Kongo. Nigeria mu buryo bune yateye amashoti 2 agana mu izamu mu gihe Kongo yateye amashoti 8 agana mu izamu. Kongo yateye corner 6 Nigeria itera corner 2 muri match. Kongo muri match ni ikipe mu byukuri wavuga yuko yariri hejuru ya Nigeria bivuga ko gutsinda kuri penalty byabaye nk'ibyatindiye Kongo kurenza uko byatindiye Nigeria kuko Nigeria yakinaga iminota y'igice cya kabiri cyose ndetse kuva Kongo imaze kubishyura donc ndetse na extra time isa niri kurwana no kuvuga ngo twagira amahirwe byibura tukajya muri penalty shootout. Kuva icyo gihe Nigeria bahise bayicira umurongo bayohereza mu kibuga cyayo. Niki kiba cyabaye kuravuga ati equipe ifite amazina aremereye abakinnyi ba Nigeria dusanzwe tubona ku rwego mpuzamahanga. Icyambere kikwereka wenda ko Nigeria yahise igira ibibazo nyuma yo kwishyurwa half time yagize ikibazo cyo kuvunika kwa Victor Osimhen abantu babyibashije ko yagize akanoka yarafite akanuka ka discomfort n'ubundi yaje gukina atiyumva neza 100% ariko ageze mu kibuga birushaho kuba bibi. Igice cya mbere cyarangiye aravuga ati ntabwo ndumva mfite imbaraga mwansimbuza ariko hagati aho ntiyari yabonye n'uburyo na bumwe bukomeye bwo gutera mu izamu rya Kongo. Chancel Mbemba yari yamuziritse arabanza avamo. Uyu yavuyemo kubera imvune wenda bavuga ati umuntu wavunitse bibaho ariko reka mbahe iyindi remplace mu kwereka ukuntu Kongo yashoboye Nigeria. Ku munota 57 umutoza wa Nigeria yakuyemo abakinnyi babiri bandi bakina ku mpande basatira. Yakuyemo Ademola Lookman akuramo na Chukwueze. Niba kuyemo ku munota 57 hakiri iminota irenga 30 yo gukina ukoramo Ademola Lookman wa Atalanta ukazana umusore Ejuke wa Sevilla wanabatsindiye ejo bundi bakina na Gabo. Hanyuma ugakuramo umusore Chukwueze w'ikipe ya Fulham ukazana umusore Moses Simon w'ikipe ya Paris FC ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere mu Faransa. Urumva ko deja icyo twita frontline ya Nigeria cyangwa se ubusatirizi bwa Nigeria bwose ureye kuri Osimhen avuyemo ku minota 46 Lookman na Chukwueze iminota 30 ya nyuma yaramaze kubukuramo bwose.
kuki bwose buvuyemo nuko atari kubona threat iyo ari yo yose buri guteza Kongo. Ubundi iyo ugiye kureba icyo umutoza ari gukora muri match, solution za mbere yazishakiye he? Bamudominiye muri mediane ahita hasimbuza, oya bamudominiye muri defense barasimbuza, oya kuki yahereye mu gusimbuza imbere? Nuko bari quiet, ntacyo bari gutwara Kongo. Abakuramo babandi b'amazina bose twemera bakomeye, manager n'ahantu hakomeye n'ubu bamwe bakira ahantu hakomeye, basokeye icyarimwe ku minota 57 bose bari bashizemo. Ikibikubwira neza noneho, amaze kubasimbuza ku minota 77 probably ashobora kuza kugera extra time abitekereza. Yakoyemo Iwobi, undi mukinnyi ukomeye wa Fulham, azana umusore Alokodare. Abantu benshi bashobora no ko batazira izina muri equipe nationale ya Nigeria. Ni umusore wa Wolves, ariko uyu nguyu nyine ngo niwe wanadutsinze cya gitego batsinze Fiacre. Niwe Alokodare. Ndumva ari ushobora kuba waradutsinze niba nibuka neza. Uku gusimbuza kongeye gushimangira nanone ko ku ruhande rw'igihugu cya Nigeria undi mukinnyi wundi w'irindi zina asohotse mu kibuga. Kubera iki? Ni umukinnyi ukina muri mediane, still imipira yanyuraga hagati cyane, yarari mu kazi ko kudefanda cyane kuruta ko gusatira, kuko babadominaga imipira babashije kwaka Kongo hagati bayimuha ntayitunganye ngo ayigeze imbere. Umutoza aravuga ati reka nshakire noneho kuri uno musore ufite taye muremure w'umusore agenda afatanye n'uwitwa Adams, rutayizamu warasimbuye Victor Osimhen, byo barankoreshe abataka babiri ndebe yuko aribo basha kugenda bagafata bari abadefenseur centrale babiri ba Kongo, byo barankagira nanjye bakinnyi babiri imbere kontra abadefenseur babiri ba Kongo. None ngumisha abadefenseur ba Kongo inyuma ko mfite abataka babiri baje babasanga, ibyo biratuma wenda defense ya Kongo nitazamuka batarushaho kuza kunsanga hagati ari benshi, kuko igumishije defense inyuma mediane rwana n'indi mediane. None bigatanga byibura imbaraga kuri Ndidi Onyinye we na Onyeka wari wagumye hagati mu kibuga, byibura bakabasha guhangana ni mediane ya Kongo. Umutoza wa Kongo amaze kubona izo remplacements zikozwe, ikintu cyonyine we yabashije gukora ni kimwe, ni uguhindura umusore wo mu winga witwa Balikwisha, amuzanamo muri extra time akuyemo Mbukubwa yari yakoze ba Bakamba basimbuye na ba Mayere bacimpenga basimbuye ba Elia n'abandi. Icyo yashakaga kugaragaza ni iki? Buriya kenshi uzarebe iyo umutoza ari gukora amaramplacement akwereka igitekerezo ekipe ye ifite. Nigeria yabanje gukuramo best players kuko batari kureponda. Kongo iguma muri plan du jeu yayo kuko byari kimwe. Nigeria ihindura system de jeu iva muri 4-3-3 yinjira muri 4-4-2. Kongo igwa muri setup yayo ya 4-3-3. Remplacement Kongo yakoraga zari poste par poste. Yari Mayere kuri Bakambu, yari Chimpenga kuri Elia, yari Mukau kuri Kayembe. Donc ni umwanya ku mwanya. Nige yasimbuje yakwemo umuzamu izana mu ndi muzamu. Ngemera aho ngaho. Niki gituma Nigeria ishobora kwisanga ikina kuriye? Bwa mbere yo kujya muri